Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Olivia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda kadendenak, ngam nagsina kami, gapo ta mas napatpateg, ken mas ik-ikan na iti importansya dagiti bisyo na, ngam da kami, nga aginana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Olivia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. At damat gaya man asawa manong, aping agaram ka pala kanya. Wan, pudno. Ang nabayagan na nagsina kami. Amangan no day tanabayagkan ka kat duwala ang nga aldaw. Saan? 8 atawan, manipod nagsina kami. Nag-abroad. Ang idi adandan ni makatawan na ijay. Imawag. Kat kalaat nga imbagana, nagsina kami. Kasta ka di? Kat siguro, nakakita ni ijay abroad iti kasukat ko. Anya? Asino dyan nang itulod kan ka itay, anak ko? Ni Manong Jake nanang, may sa asuki ijay pagtrab-trabahwak apanganan. Agar-aram kan ka? Adan asawa na. Ay, naglukon. Adamot gaya mo asawa na. Apay nga itulod na kapailaang. Kasanon no maamuan ti asawa na. Kunana mo't anabayag da kanon ang nagsina nanang. Ngam, jak amuang. Kita anak ko. Ay, nasaya at nulikli ka munday jay alalake. Sardengan na kumanji. Jak kayat ti makadadaol iti pamilya. Jak kayat agapo kanya kat adda babae nga agsangit. Anya ko mapamilya ti dadaulam. Di mo't imbaga akon kan ka. Nagsina kami ni ti asawa. Narigat ko apat yan dayta. Basta sardengan na kon. Apay nga minasan mo apat yan ti ibagbagak. Anya ti kayat mong aramidag. Tapno mamati ka. Tinaskan nga aramidam. Kat isardeng mo ti panagaram mo kanya. Jak kayat ti maiskandalo, Jake. Asino ti umawawag? New number man. Song bataklatan, ang mga nuna patag ti bagan. Hello? Anya ka di ti relasyon nyo kini Uncle Jay? Friends kami lang. Kasta ka di? Nakita namin ti in-post na iti Facebook na. Picture yu adwa. Iso nga inalak ti number mo kini Uncle, kat inawagan ka. Anya? Apay nga impose na ngay. Kasanon no makita ti asawa na. Kat anya pa'y ti aramidan na. Nabayagan na nagsina da iti asawa na. Insina na ni Uncle, idinapani ni Jay abroad. Kasta ka di? Nakasaritak ni Ria. Kaanakam sa kanuday, Jay. Wan. Diya bakla ka anakak? Anak ti inaun akabsat ko. Apay, anya ti imbagana? Nagdamag no anya ti relasyon ta. Ken na istorya na ti may papan iti asawam. Oh, ket mamati kamat siguro itan. Wanan, mamati akon. Ket anya nga ron ngay, sumbatan na kun Anya? Sigurado ka din ka ni Jake. Kasanon, nukas itiim mo na anak ka din nam. Saan mat siguro, nanang? Makitak mo ti kinasingpot na kada kami nga agina. Nakadungdung mo iti anak ko. Sa bagay mo't kit di Ngam kasanon no iti damula ang gaya manasingpot. Kano agsubli nga iti asawa na. Saan mat siguro, nanang? Mamati ang anaiduman ni Jake iti ama ti anak ko. Kat no may papan iti asawa na. No adda plano na nga agsubli. O di kumapaylaan agsubli. Oh, kasano? Nakarubuat kayon? Juan,
Ngam dagiti la ang gamit ko ti inrubat ko. Ngamin agbati ti anak ko. Anya? Apay pay lang agbati. Agbati ditoy. Saan na bale? Adamot dalolo ken lola na akadwana. Ala, si ka nga ron ti makam mo. Sa nabale. Kanayon tanto nga umay pumasyar. Si kagayam jay kanayon nga istoryaan ni Rhea. Kat, kumusta kan, balasang ko? Nasaya at latamat, auntie. Anya nga ante, nanang kunam Ah? Nanang. Kasta balasang ko. Ala, intay pa'y mangan, sa tanto ituloy ti agistorya. No kasta, addan anak mo, balasang ko. Addan, nanang. Apay nga rod adiyo inkuyog ditoy. Isumot ti ibagbagakan kwa na, nanang. Ngam di na kayat. Ay, diyo pa'y lakat intugot. Mapanyon to sukunan. Naimbag ta nagpa-share kayo, Olivia. Mailiw kan ti anak mo. Kanayon na nga ibaga ti mama. Iso ti gagarami, nanang. Umaymin alaan ni Amboy. Ay, God. Kasano nga'y titrato kan kadagiti naganak ni Jake. Nasaya at nanang. Naanos ken nasingpet da. Nang runa ti inana. Ay, kat nasaya at angarod no kasta. Wan, nanang. Agyamanak iti panangibilang mo kaspudpud no nga anak mo ti anak ko, Jake. Anya ka kadi. Ay ayatan ka, Olivia. Iso nga amin na napatagkan ka. Napatagmatan kanyak. Ket day ti pagyamanak launay. Sapay la kumatasaan kantong agbalbaliw. Apay ko mga agbaliwak ngay. Jak to pulos agbaliw. Alakitin. Maturugtan. San atila pampanunutam. Sige nga rod lakay. Good night. Malmalpasen ti balay nga impatak deryaw, anak ko. Wan tatang. Naimbaglangan. Tanatyambaan mi tinangina presyo tinatang. Wen nga raw, kat husto tapno adamot sukat ti bambanog yaw. At nangamin dimtang nga swertek tatang. Swertek dagiti aginak. Magtal na ka man, Jake. Eh? Kasano ngay no naira na anababa ti presyo tinatang. O, di da kami nga rod ti malas. Ah? Saan man? Swerte kayo lata, baka. Jake! Jake! Jake lakay! Oh, ayan ti uram. Uram nga ipagbagamat. At na napintas nga ipadamag ko kan ka. Anya da ita. Masikugak lakay. Agpaiso? Wen, adtoy, kita am ti resulta ti pregnancy test. Kunak no delay daklaang. Ngam, masikugak gayam. Ket, gusto bakit? Ket, kuma. Singin, tapno gulpi. Anya singin nga ibagbagam. Day tanto pa'y lamay sakit nagrigat ti aganak. Day tanto laki din singin. Si kamot bakit? Rabak ko lang day jay. Nalpasan ti blessing ti balayo. Kaano kayo ngay nga umakar ijay? Ang mga nuinton bigat, nanang. Ay, makapaikawa. Dakda kamin tumanan ka ni tatang yun ditoy. Sana bali, nanang. Taumay kamin tulat tamot pumasyar ditoy. Alaman nga ron anak ko. Ay, sigurado nga men, mailiw kamin to ka ni Amboy. Agyaman ako unay, nanang. Tauray san aputot ni Jake ni Amboy ko. Ket saan nyo at Renato asabali. Anya kalakit din, ayah, Olivia. Awan ti rason, tapno idaddado mamay ti anak mo. Dakelan tatyan mo, bakit? Uray saan ka na sumurot ijay garden? Ket kabaelak pa'y mat. Di oray man agpunas lang ang kadagijay kamatis ti aramida. Saanan, bakit? Dito'y kalatan balay.
Kaya't ko kumamat ti tumulong lakay. Anya ka lakid din aya bakat. Jak kayat nga adda mapasamak ka kan iti sikug mo. Kasano no maigalis ka? Nagrigat pa'y matngarod ti dalan. Sige man laangan. Agbati akon lakay. Sana bale, tay bagak ka ni nanang, taumay, tapno adda kadwayo dito balay. Agyamanak nanang taim may dakinadoan. Awan anyaman na anak ko. Ay hustukit di taada ng barak anang yiliw kan ni Amboy. Kunak ngamin asumuro takin ni Jake. Taisupay ti maitulong ko ngam di namot kayat. Dakkelmet ngamin ang tatyan mo. Kan nagalis ti dalan, tanagtudo idi kalman. Kasta ti ko na nanang. Ala nga rudan, agawid akmeten, tain nakpakanan dagiti baboy. O nanang, kat agyamanak manan. Bakit? Kapilitan na siya ti mangibiyahe iti kamatis, tawan ni Manong. Adamot ti kaanakam, isulatan alakay, saan ka na sumurot? Saan namot nga rod akabalan nga agmaymay sa masapul latta nga dakadwana. Ipabiyahem latan iti sa bali. Saan kan amapantap na dakadwak, kat ni madmaditirik na. Isupay numang tangdanak manan iti mangibiyahe. Sayang, imbis nga adda inayon ang mausar para iti panaganak mo. Hala, agan-anad kayo nga rod. Kan awagan nakto apaman amakadanon kayo, lakay. Apay nga takas titiriknak. Nakadagdagsan. Diyak maawatan tiriknak. Sapay awan mo't nga rod ni Jake. Unak mo't nga minasaanan amapan. Tay pabiyahin na latan iti sa bali. Ngam di na mo't kayat. Inak man uminom. Barang pumipya da ito'y amarikreknak. Anyat orasan. Awan matlangan ti awag ni Jake. Kunak nga umawag apaman ang makadanon da. Imposible matasaan da pa'y anakadanon. Alas 12 tinaudi ang text na. Kat anyat ti orasan. Agalas 3 ni iti parbangon. Ay, padasag nga awagan. Agriring. Ngam di namat sungbatan. Sigod kat sungbatan na matadagos ti awag ko. Sapay nagmaditiriknak. Diyos ko. Sapay kumatawan da ka saan napasamak iti asawak. Olivia! Dananang kantatang mat. Apay nga may da dito'y iti kastoy nga oras. Apay pinarbangon nyo ti may dito'y nanang. Anya tinapasamak. Kan apay alimlimtag ti matayo. Olivia, anak. Apay nanang. Agsangit kay matan. Apay, anya tinapasamak. Olivia, saan ka kumamakmaklaat? Apay nga mintatang. Ay na, makapadanag kayo mat. Nang runak at kastoy tiriknak. Kan, jak makuntak ni Jake. Anak, awanan ni Jake. Anya? Kasano nga awanan tatang? Anya tinapasamak. Naaksidentida ka no, kabayatan ti panagbiyahe da. Naitaray da iti ospital. Ang indeklara ti doktor, a DOA ni Jake. Anya? Saan? Sana po na timbagayo tatang. Nagbidot na lang itimpadamag da. Olivia. Agawid mat lang ni Jake Hinton bigat. Iso nga ibabawi yung timbagayo. Jack mamating awanan ni Jake, nanang. Patip ka ram kumati pakinakam mo, Olivia.
Laglagi pa. Masikog. Ang mga noan niya ba'y ti mapasamak ka ni ka. Kaya iti sikog mo. Sana po natin bagayo. Apay pinanawan na kami matan iti anak ta. Kasano kami payitan, tawan ka matan. Imbagak mat ngamin nasaan ka na sumurot. Gamtinak matimpang. Gusto ko man, day tapa nagsangsangit mo, auntie. Ang mga noon niya pa iti mapasama ka na kayo, iti sikog mo. Ay, ingkakat maturugan, anak ko. Tawon pa'y turog mo. Da kami, ti makaamo dito, oy. Uy, nanti, salwadan niyo ko matibagiyo. Laglagi pa niyo. Dahil ta sikog yu, tinatda pa kalaglagi pan tayo kini uncle. Apay na pasamag tigas-tigan ka, Jake. Apay. Anya launay, tinagbasulan mikan ka, Apo. Nakasaysaya at ataw ni Jake. Ngam apay nga impalubos mo akas to, iti mapasamakan ko, anak. Anak, agparbon ka. Pagkalmaam ko matiriknam. Saan mo a-questionaran ti Apaw? Gaputaawan apulos karbangan tayo amang questionar iti dayta abaan nagkankwana. Nalabit nga ada rason, no apay anapasamak ti kastoy. Olivia, namuan ti sigod nga asawa ni Jake, apimusay ni Jake, kat kunana nga umay, Ngam anya, tatang. di nakano kaya't amadanon na kanitaw eh. Nagpakpakasi ni nanang yaw, ano mabalin asaan ka apumanaw, ngam natangkan tirik nana. Anya, Kinasarita pa yan niya angkel yu atim yaw, ngam mawalat ta. bayaan nyo, tatang. Maawatak. Isa ti adda karbangan nakin ni Jake. Ta isukat nga rod tiing kasal na. Ang Olivia, Di kayagdanag, tatang. Sa anak agumura. Maawatak. Ala, agawid kami pailang nga agin ijay lugar may. Nagawid kami nga rod, iti anak ko, Mr. Lonely. Kanayon nakmet ngayap update ni Ria, manipod lamay, aging ga na itabon ni Jake. Nagsakit, Mr. Lonely. Gapo tadyak man la nakita ni Jake, sakbay ana itabon. Nagsubliak nga rod iti ayanda Jake kalpasan ti tabon. Ita, dandani akon agpasngay. Kat dakkel apagyamanak, tada na ibati ni Jake apakalaglagipakken ko na. Kastain ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Olivia. Olivia, amok anasakit ti mapukawan iti patpateg. Ngem makunakmet abidot ti panang question mo iti Dios. Ngem nalabit na isawang mula ang dayjay, gapo iti ladingit amarikriknam. Ngem laglagi pen tayo, atunggal maysa, adda pagpatinggaan ti biag na. Akatala, ti panagayat ken pamateg mo iti daydi Jake, ibukbuk mo, iti ipasngay mo nga anak yo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Olivia, tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.